to, da se vidi raspad. Sad smo rekli ovdje guramo ili? Ja sam tu prosao, vidiš, sad ti ili tu ili na sljedeću. Na istu ili? Pa ne moraš na istu, ili tu između ili na sljedeću. Ok. Pa kako to držiš kolice? Prosti sve pa ćemo do zida da ubacujemo. To. Ti si na lakše nešto, opet si mi uvalio. To je. Ti nisi snimao malo pre kaj tebi?